fia lava fa talo fa atu Mr. Ngango le ngata leo fa fonga se tato tunu ai me se pa nga fa fonga tato wala leo malo lava tawa tai malo le fa malo losi tutem faiva sa fia nga ia ile nei fo yaso ai usme fa fonga fa poponga le tato talafo ile nei fo yaso ngafua o le tato tala mua o le asfarele mo vai le fa alia na mo waile ali pangotao on seko vai le I tapa o e pe ona whaaftai ai leo le sunga le ali ifso soani ya kilino yoane o no ale mātala o mawhai ona maua le nei ali I pangota. E pe ona sila fia leo whaafonga na whaaru atu pe I tātou tala fau I le vai asa o mawai tau mawhai ngā leo ina ia maua ali I pangota ne e toa lua ia ane seko vai le mapati chang ni o no ale popolenga le lama tio tangata lau telo le atinu ma la tau mea tō tino o na e whaisi o ngā onga mamtau tia o a mionga nei ali I pangota. O pati chang ni leo lo sa ilia pe leo temi nei ma lo talo sanga ina so soani ma malo le atunu ina ma fauna mo mai ai ni fa amtalanga I se vai ngole atunu o lo la fiai o le vai aso ma vai le ana fa ali ai ni ata I lungo le Facebook leo sfa ia li pangotane e to luo chang ni ma vai le o se fale o lo si unga li saina I vai lo fale ata ma fa o lima yai ma ave uma nisi o loa sa yai le fale o loa o se ata na atili e ona whaalia pōlenga o tangata ele vaenga leo le atinu I lunga le Facebook o rana matau tia o ngai o inga nei ali na whaalia I lunga o mea pui ata le nei whale o loa uina o la I loa lelei a ele I ano iai e whaatino pea ni so ai whaatino pea nei soli ngā tūna whono o toi tawhia nei vai lei ta whai ngata e whaatali ai se aso le vers 4 e tūla I luma le whamsinonga mo lunga e tali le tele o molianga lo usa uni le tua leo e fufonga ina ai whaatalia I le sa ili mai o chang ni, leo lo tau sa ilia pe leo temi nei. O ila ua manei na tuli o la whaasalanga to ese le ngā oi, ta le pefale, ma le whao mea tō tino, ai so sola mai ai tua, I le masino o mawai. I le mta upa e peona iai luma le whaamsino ngā whai tu mā loi, na I whawhenga inga o atu le luas fulu, o le ka le sia whaapoputonga kerisiano Samoa, e alai molianga le mā loi tau ala atu mtanga luenga o la fonga, I le te eno tongi ino ala tau la fonga. Ua whaalia I le whailau tusi au au le kalesia ia Reverend Maunga Motu. A o la tau wia I lea fionga le li pālimia sunga tula e pasa I lele maria I lenga oi. Pe le mawhaiona soalau pile. Pe le mawhaiona soalau pule I tua le mta upu. I lo le ave I luma le whaamasinonga peitai. Ua saunua lea fionga le li pālimia. Ua whaisi tuai o na o leawa I luma le whaamasinonga le mta upu. E whaatalia I sei unga la tamai. Na saunoa le ali palimia le nei mta upu a whai lava au mai nei unga al whaamsinonga e maa lo le kalesia. I o lono wingo le a le tutongia ni la fonga whawhiangainga. Ai au mai na mta upu e maa lo le matanga wingo la fonga ma le maa lo. O lono winga la e tutongi la fonga whawhiangainga le kalesia e whakasa. Tusa pe o lo la tau te ena le nei tu la whanofou. O se mta upu na whaalia Reverend Motu e whapea wa levo na anga pongi matalo e komite whaiwhi auto ina ai mesa whawhenga umale kalesia. Ina ia soala upule o nei le whaingo fia le wawa ai mai o nei tangata lotu. O lo whaatasina I luma le whaamisinonga nei whawhenga inga o le kalesia o na o le nei lava mta upu. E pēna sila fia leo whaafonga lo whaatalia se unga le whaamisinonga pe talia le tausanga le li lo ia lo tu lai mo nei whawhenga inga. Ia Alex Sua. Ina ia tu ina atuna ni mta upu e fonga ina I luma le whaamisinonga mo lunga. O na ua lo tea le whaavai ala I molianga tau la fonga Mary Stala. Ua whaia le matanga luenga o la fonga. Male malo e whaasanga ina I nei whaawhiangainga. E luas fulu pusa e leni ma pusa moa e luas fulu ma le awha inga o se leni a tolu a whetala sa moa. Na tuine atu e sauru ngā li whai pisinisi mai saina I le awhia anga si ufanga I savai. E whaaftai aile tali aloa I ole whaatino se la whale o loa I le lato awhia anga. Ma le tali aloa ia o le nei talu sanga ui na wheangai ma whaingatai ni tele o nisi o awhia anga sa o lato ma whaia. Pe ta ina whaadia le ripule nuo si ufanga ia tamo soa li I le vai e whaapea. Ui sa whai unga na whaese ese a ia I whina ngalo matai o le awhia anga vai lua I naile nu. Pe ta i o leo suinga malie. O na o malama lama I vai nga uma I manui a I le awhia anga. Pe a whaia le nei pisinisi lato nu. Sa noa tamo soa li e whaapea e whaamua mua pea le lato lango I whale o loo tangata le awhia anga. O na o pisinisi nei wa lewa no lato tautua ina le lato nu. Pe tai e lo afa ina ile fai o le whalolo le nei alu unga I saina nei. I si ufanga e au ngā e mawai fo inisi o ngā luenga mo tangata. O le lato a fio anga. Ai re ngata I lea
E maua se leni whanua, leo wa lisi e whaatino inai, le nei pisinisi. Whaalia le tofi ala fioanga, ngā mai a leo na whailoi le nei runga li itu la whono le fioanga, o tūmanga nu o sa mo e tawana la usta ia, ai meise o aso i te tawana whaamamalu, e tāpuni ai, e le te tawana tala inai, le nei pisinisi. O se matua i wa inga winga esena i ele moto tu le loto i muri vai le aso na inse vai atu nei, i le lolofi atu o ila antoe fia restala mo ngal wenga wha vai taimi ni usila. O na ole asu muri le antu mai ele malo, e le ngata moa li, au le tu pao tinam tamai tai, e fia maua le nei ava noa wha auro, e sa ili manui ai moni usila e alai, i nei ngal wenga wha vai taimi. O le aso le anu wha ngata ile au mai o pepe restala, mo so stangata e fia restala, luas ful tasa usanga nga il fast food lima, e nei maua ile nei ava noa e ati na e ai a inga, lima vai vai. O le telo tangata na e le nei aso le tumutumu e fia maua le nei ava noa, na o la tau wha adia e le o lava se leni o lo maua i o la tau lima, e ala i wha atu anga ma isi ngā luenga i sa mo nei, e tau sia i o la tau ainga pe tai o le nei ava noa ta aua o tu ina mai le malo, e mawhai e ono sa ili se manuia e siri atu, e pe ono va ai e nisi o ainga le atu no, o tu tu whale te tele mawhai e ta vale, o na ngā luenga wha vai taimi nei, le o wasi lia ma le luas ful tau sanga, o ta tala mai e pea whai te toa ni usila, ma au sa lia, i tau sanga ta itasi. O le aso atai au le o toi tola po i aile me ta aupu i le longa wha asanga i le li o Kolani Junior Lamb, le alo o tua ia lo no whasi o tia al pule sile o li utas talua i nei, po lo na toa lua i a sau Justina sau, i le masina o topo tau sanga o mawai. I le nei mata aupu i tai au nei o ma fua o na toi tu watu mo atai au, o na o toi tau sanga le li lo ia lo tu lai mo Kolani, i a le a tau o le sako Mr. Korea, ina i a awane i whaiese i lo ilonga e au fia ini tangata le atunu, e filifilia, po ni assessors ai ia whaia na o le whaamsino lava. Pe ta ina whaadia le fionga le li lo ia sili, le olo ta ita ia mai le tunga leo leo ia le Malu Herman Retzlaff, malango lango ia leone su o mailo e whaapea, e le tali a ina le tua leo leo le ne talo sanga, o no i tau lava ono whaia se ilo ilonga whaapitoa, e ia tangata le atunu po ni assessors, e pe ona a wala Peo a wala e masa ni eimta au whape nei, e lātou te whaia le whai unga, e fua i lunga, o mau ale whaamsinonga. O le neimta au polo o molia ile li o Kolani, le molianga i tasi le whasi o tangata whaame moina, tasi le molianga o le whao lima ilo na fine whai po le step daughter, ma le molianga i tasi, o le umia ino la au whaasa ino le marijuana. O le whai inga le vai aso na same vai atu nei na tau au ina aloa ia atua i le pūlenga wafum tau langa po le Samoa Ports Authority se siaki tupe tolu tesi ma le 5 miliona tā la. O le vai inga leo tupe mau a le pūlenga mai le tala whaatau o le tupe lua afes fulu valu, lua afes fulu iwa. O le nei 5% o tupe mau a le pūlenga tu ina atu le fionga le li pālemia susunga atu le epasa i lele maria i le ngoi. Le ana ia sau noa whaaftai a inga luenga fita. Lo fea ngai ma le pūlenga wafum taulanga. Ina ia mautino olo o au ina mai se leni mai vaa o lo whaonga ina o tātou wafu. Wha vao mā lo. Ai mai se leni o lo mau mai whimlanga i ngā vaa. E le ngata i le vao tutuila ma Samoa nei a o polu ma savai. O le nei se leni e pe ono masani ai tau sanga sa itasi. Wa fo ina atu le mā lo e sosoni ai. Mo ngaluenga whaatino polo keti tele. O lo wha au pea. Ona whaatino. A wase manuia o Samoa. Mo le lumanai. Mr. Ngango ma le whafonga se o tātou atunuu, o se o tau tonga nā o tātou tāla fau, i le nei fai asunga fua, ai amanu tele ina tiutem whaiwalo o whianga i ma se o tātou atunuu, to e mos whapoponga i la temi la whapenei la so tai au, ai mole temi nei, wha soi fuaia.